ole tuni zanai thupi ding hi Krista le Satan ke dona chi jing zenga sahem hi koi hi za chule amel chi ne hi ipiham ti hi ijil khom di wa he zan tha chon UID hi sahem mel chi na a hi jing poi ti chu enajil ta win tuni zana hi sahem hi ipi hi za amel chi ne hi ipiham ti enajil khom di wa hi Bible ko na mi him ngai dan khat cha jong ipom thelo diu a he ama sapenin pathin thu anangai thaki do tivin ho samin na ogin nem sa hi helin na ogin sangta in samin lang sumkon gin to ba sa in kamite hinga asu khil naw ga phongin lang Jacob in sungza a chon seno ga phongin ti a he athu theng ni sim do naw pathini bon chadi ben phathe e bo pi taw han pathen thu se hoding a thil ha sa pe na umji a chu mi chi di lo na lai ho mi di lo na lai ho sim phat na thu se hi a hi in Krista ngai lut na ho pu hing na ho tho na na ho thu se hi anom the jeng mi hon e chi bai za za jivin a sa me yong e ne sa jive a sa du chat ji an thu se hi thiemin ka ke he thobin ama wang chu chi jeng se dinga chu pathin in ei sol a hi poin kami te chu asu khiel na lai ta chu gahilin ti hi azaw ji chun hi chi ho wang hi he so ta ai ta ne he mi to mi mo ga se pi hi ha sama ma jengin a to mi mo ho sang chun am ho hi za chat om zo ji in Christian tamta ke pa ma pathin huwa ki gel ho hi thep tha yum na lai ho idi lo na lai ho ki hil di ding a hung hi phat teng la hin pathin thu se hi jong hi a ha sal he ji in zamang jeng ding ti hoyong hi thano bom jin a hi Jeremiah thim gau jong chun okai thu chu ke ding in ni thum ke ya min ei mu sit na le ei si sit na jeng bo a hin ta pong ka te ka ti ji in nama jong le ka sunga mei kong hung kong ta bong hi a hi in sei lovin kaum thei pon kaum thim thei pon a hi ati na hi chu ta bong chana chu tu jana ka sei ding jong hi to ne ni hlom kein ka kingai tu in sei ding dang tam ta yong om ki in hi chi hi ki sei da jing le o ka ti ji in hin la pathian in na sei te te de hi ati ji a chu ka hin sei pop jing de a hi hejia chu koi ma cha mimal hi na hi han la hobung min hi jong mi hem lam se set na hi lo ding pathian thu hi na bang chata ka hin se jeng de he gau thil mu a chun wan til thuma mu in ama ho hin ha ta in thu hil ding thum ta hin pu bin he a khat na pa pathian thu tan phat a thong tai pathian chu chi bai bo ta win chi bai bo na di ta chi bai bo ta win ti thu a hin phong ne he van til ni na thu se hi tua hi iphon nai lo diu he chi chu Babylon chu achim tai ti thu chu a hi en he chi chu a ban ting le i hin se diu bo a hin lai je van til thum na pa chun chu chi yo chun van til thum na chun amani nung chu zuin ha tai na samin ko hi la sahem chu la lim chu ho ba chi bai bo chu chule chala ahim khud ahim mel chi na kinam do chu kila aum le ama yong chun pathin lunghan na khona cha lunghan na leng pi zu imato hello hel god sa ki koi adon te di levantil thing ho mit mu le kel ngoi nu mit mu a chu me le kat ka net athu gem ding wa hi tin ahin samza za jeng ne hi hichita hi I hil lo wa hi le mi chu me la ka da he su gan the thu a hi a he ho hin mo ikipu dingu a hi je chun chu je a chu I seu angai je na he thu phon bung sagi chang thuma chun I pathin so te ho chala mel chi na kanam masang se win nang hon leisi le tui khang len chule thing ho su se hi ta di win ati ti na sim do ta win he zan lain zong tham khat se ta win
Bible hin mel chi na chini omen pathian mi te achal pangwa mel chi na ding le hu hing lo ding ho zo se satan nung zui ho zong achal pangwa mel chi ding a he hitabang thu hi vanoi a phun do ding ngai cho a he dan he hi chi chu van ki do na ko na hung to pe Krista le satan ki do na Paul ni group ni ki do jing pe la a chu koilang pang I hiwam ti hi tu ni zana hi ei ma chi ikapatip su ke diu hi phalhe ding a hi neutral ti om the pon mason om the pon sahem nung ka zui le Krista do pa ka hi angai jin Krista nung ka zui a hi sahem do pa ka hi jong angai ye khat jo sang nung zui hi angai ye tabonga chu vanoi hi group ni a tu masanga ko na hongom to pe a hin pathian mi te le satan nung zuya iki khan cha kheu a hi ta ne he pathian mi te wang Krista le adan thu thing thu pe job na he anapan pi jing pe win tu masanga ko nin satan le anung zui ho wang chun pathian le athu pe se sit na lamma pan la chu ama hona a hi jing na he chuchi group ni ki do na ka la a chu emasanga thil hung ding ho le athung sa ho le hung jing ho hi iver khom ding o he thu phon hi symbol ngan changa dim set a hi je in a symbol ho hi pi ki se nam ti he thiam thena dim tham khat na veu ti we tui pi ati te pi ta se na a hi ji pon mi pi kiti nam kiti pau kiti ho se na hi in hui pi hung no nge a hin ti teng le kido na ho boi na ho se na a hi jin he chule sa hin se teng le sata ta se na hi pon lengam se na a hi jin he numei a hin ti teng le hobung a se na a hi ni khat a hin ti teng le gau thu se na a chun kum khat se na a hi jin he che formula hi ana hema sau ti versa nan kel ngoi no a ti teng Jesus Krista versana an hizing na he sahemati ting le satan kisena ahung hikit jeng na he chitabang banga chu nunga thieng a hin ti ting le hobung di ako in a he no ti zo no menu ati le hobung chi di lo sena na mangen a bayal lunga no ti ho sena chu a he po na he chuji a chu Bible Thui hildan formula hi he thiemo angai jin he ole sahim chung thu hi mi khat se sei chu ipom the pu win Daniel seidan Jesus seidan Paul seidan John seidan mi li in se ho hi izil khom so ke diu akiba a hi le ipom diu bo a hin lai akibang lo a hi wang le ipom lo dingu a hi ide ho chu sahem he iti yeng the po chu ya chu Bible in sahem ati ho chu I he do angai jin he sahem ki ti he the dan lam chum Bible e na ko movin ama sa pen in Daniel le khabu chane ve hi ti we rom gam ki hom thang hol a ko sahem chu hum po do de he tin a sei na he chule hi ji leng gam thum ho chu a hin su ru de he tin jong an sei na he chule hat chung nung pathian do na thu se ding ati na he aban ki da chun pathian mi theng te chu a hin dal zam ding a he ati ki na he chule kum jong dan thu jong a hin khel nom ding a hi ti in ana sei masa na he chule sol cha pol chun pathian ho in sana hung to wa hung ki pathian sa ding a hi ati na lai chule John chun chihela kisa da hin a hin la ahung hing do kit in a hi ati na he chule chi sahem jun kum sang khat le jani le som gu phat a hin manding a hi ati kit in a he chule le sin a mi ho zo sin pathian chi bai bo tabang bonga chi bai a hin bo dingo a he a hin ti na hi chi the angai the jing na he pathian ho ka him ikiti lai ta wa jong Satan chibai ina bo khawa hi ta le kisi na chung nu hung ding a hi wa no ya jong
hichilai ta chu hepna thugu kiti chu a he polin an sei chu chuji a chu chi thei the angai ta na he a number jong mihem number a hi in zagup song gup le gup hiding a hi a hindi na he chi chu ana vel ha jung jung zengo tibin Daniel chun gau thilmu am sahem li ta tuipi la akona hungpo do chu amu na he khatna chu saki ba kai ta bong a hi in mulau pi ha ta bong chane jin ani na chu savom ta bong akyang lang khatina dingin akam sunga chu na gu thum amo me ati na he chule sahem thum na chu lunu ta bong a hi in mulau pi ha thali ta ne in alu li ta he ti ai mo ke de na he chule zana chun gau thil kamuna chun sa ali na kichat ta kamu in ahatu yong thia thi jeng a hin thil anen ane in ane mo ho cha chil goyin sahem hol a chun kidang ta a hi in ama chun ki shom ane ye ati na he hichi ho zo si he Daniel chun amu ta na he chule avezing zeng in hichi sahem li na he adang ho zo si sanga za chum hil pa he aha vet deu ta na he chulai ta chun aki chu angai tu pet aki hola chun ki chom be ki neu chakhari hung don do ki de atin amma sa ki thum ho chu ahin bot do in a he atin he he chi ki hung don do a chun mit mihem te mit tabang a omen kam anei jin thil na sata ta asein a he ati chi chu Danielin amudan chu a he hichi gam sa sahem li hoi ni pi aver sa hom mi ti Daniel ma ten jong a hepu na he kein jong ka hepun nangin jong na hepu na he e ho ngai da na I hil chi do a hi thei pu na he ho khana ka khul jin na chun mi khar pa chi hi ti hin an hil chen ni na he hichi gam sa li ho he Matthew Mark Luke John ho chu hin te ati na he a hidem o ginsa thwa chui de de chu phu khom the hin hen la Bible to akitu ji pu na he masapeni Peter na dongu tu ve thotni na chang som ni pathen le kha thwa thu ki se yo se hi e ma hil chit ding don hi boy ti hem sa win na ki se ho zo se he mi he ma ko na hung pot do hi khapon mi hon thagau thiang he sa na ko na pathena ko na amu chanu chu asut ji atin tua gamsa li ho hi em ho ngai da na I hil chit dik dolo a hi nai sai ta pon a he Bible he e ma de da na hil chit ding anom pon a he chujia chu Bible ama ki hil chen angai je khaile hi chi sahem li ho chi pi sei na hitam Bible dong ki Daniel bung sagi chang som le sagi na hi chi sahem li ho hi leisit chunga hung leng chang ding leng li ho a hi ve ati na he e ho sei chit angai mong poi leng li lenggam li vanoya hung leng chang ding ho a hi ve ati sahem li na chu pi a hi dem e ho hil chit chang som ni la thuma sahem li na chu le leng dang ho zo si sanga yong jat leisit pum keng to chut pha nei ding achil goi ding a he ati na he veven sahem li gamli na lenggam li hung ding do ding ali na pa chu lenggam li na ti na hi jeng na he ole Daniel phat lai sake ba kai chin pi ver sa em mi ti ai le lenggam ding do ma sa pen leng lo pi pen Babylon lenggam he Babylon government he a symbol of jong sakai ba kai hi anamangu ben a he hetia chu Babylon mi te pathen hing ho ho a hi po bin Jehovah dowa pang ho a hi nisa khu pathen lo pi pe na ni a pathen dang chu a si le tha ho hi a hi Jehovah ta san pathen mi te sugan thea pang le bolhes wa pang nam a hi bin a he hechi chu sahang sahiam ti the BC zagub lenga a konin
zanga som thum lagi chan leng changovin anunga chun sabvam chu ahung pot doi Babylon government sulhua pang lengam chu history iziluwale koimadang cha hilovin Medio Persia ahiwe Medio Persia ki kop chun BC zanga som thum lagi da chun ahin zotan hechi sabomin avat sa chu leng ni na chu ahi in hechi Persia sarkar jong he Babylon ho hin kipu lut jing pa cha hi in Daniel le aloi ho sugan thia pang ho chu hi ki dubin pathen mi te he sugan thei thu sa pang satana man cha pang government lo pi ta chu hi ki dubin he te chun BC jathum som thum la khat chun kidona chun media te khutawin he chuta chung Greek te ahung leng chang tawin Medio Persia lengam chu asumang bin chi chu lut nu ta bang sahim thum na chuna vat sa chu hita na he ti chun alam kai pau general Alexander the Great ati pau chu khangdong hoi lai ta in athita na he chi Greek lengam hi ahat ma jengin kido puma males som gup som segi ho hi azot thevin he chutabang ta hat cha hevin he Greek sarkal jong he pathen mi te le Jehovah do mi te hi kirwin he pathen mi te sugan the a hi kirwin aleng paula a mi khat Antiochus Epiphanes ati pau chu alina ati pau chun pathen mi te in kipapinan judate Daily open le hot pin vo cha chu juda te temple chun apulu din he vo cha chu a ho winuwa ki thoinan pum ha din a bol pathen mi te chu a eng bol a he chuzia chu satana mancha sahim mancha ana hi kit tawin a he alam kai paw a thi ta ji chun generally ho chun lengam ahung ki hom khan tawin Cassander ati ho Lysimachus ati ho Seleucus ama ho changli hin gam chu aki hom chuya chu lengam li na chun lu li ane yin hi chu gam li ahung ki hop na diu chu ahung hita na he he chi lu li ho hin vanoi hi op khum tawin ama wang sahim li na lengam li na hung len do chu Rom lengam iti pau chu ahung ita na he Rom government hi acha lo o akho ma jengin amasa lengam ho sang chuna zat chu leiset pumpia bal homin keng tu chu pha ne ding achil goi ding a hi Rom mi te chu BC za som guble get a kun chun ahung len do win ahung te chun paka Yesu Krista phat chan ge na ahung leng chang win ama ho leng la a leng Herod wang now sen Jesu Krista humpin chun now sen dang ho chu anathat gam Jesu Krista ta jeng jong cross a hin khet be bin a he sugan thia pang jong chu Rom sarkar chu hi kit in pakai Yesu Krista te ho na sata bol gan thia pang yong chu Rom te hi bin a he chujia chu anun asima ma jengin ki som ane ye kiti hi pikise na hita Bible hil che ane vele han ki som kiti chu hi chilengam a ku na hi lengam som hung so do ding hi tin chang som ni le lia chun ana sei kit na he e ho hil che ding angai kho pun a he pathen thuin ana hil che sa chu e hon i sui ding u bo a he Romi te jong hi Babylon ho zoba hin kipu lut jong chu a hin alaizin ni le khale as a hi ven apathian lopi penu chu nisa sun god day solis atiu he chu invisible god zo thelo pathian ati Romi te hi pagan a hi pagan pathian ta san lo mi te tina a hin hitia chu satan na sata a hi chi Rom government pagan iti ho he anamang cha in pathian mi te sugan theile eng boldingen Jesu Krista le anung zui ho sugan theya chun chujia chu satana man sahim iti theyo a hi ke na he ama wan chu tu ni jana he do nom pen tau chu
he chi ki soma ko na kineu cha hung pot do a amasa ki thum hin sulhupa hi kineu cha chungnung pen pa do na thu sei pa chu Danielin a het nom pen pa chu a hi in pathin het sa ding anu pen jong chu a hi ole ki som ki chi piti na ham he chi rom in van noi gam so ma hung ki khanding a hi ti na hi Bible chu na hin sei ta na hi leng som in ki khandiu hi a sei dung zui chadin Rome government chu van noi le sit pum pi a leng ama wang chu edi zalile som se gi la nga hung thun ta chun adal uvin lengam som Europe ahung ki khan thang ta ban he Bible gau thu sei khil khangai lo chun ana sei masat bang chun lengam som in Rome chu ahung ki khan ta na he he chi chu Europe gam som ati ho chu ahung hi ta na he German, Swiss, French, Italians, English, Portuguese, Spanish, Heroli, Wonder, Ostrogoths. Ati ho hi lengam som ho chu hi ve. Isui ding pen tau chu ki som in avat sa lengam som ahung hi ki neu chai na vat sa chu lengam neu cha ti chu ki soma ko na ki khat hung don do in ki thum asul hu e ati chu ki ti chu lengam ti na hi a lengam neu chakar hung ping do chun lengam thum ta chu asu mang ding a hi chang do ba ke pho bong in akimu chin than a he Daniel bung sagi chang ge da aki ho chu ka gel a hi le betan aki ho la chun aki chom be khat jong hung don do kit na lai ye hi chun neu cha hin a hung ke do na zung a kho a kunin amaya aki ma sa thum ho chu apul ha lo tai atita hi chu hung gui thung di hinam ti chu ivat diu a hin history a konin jong vanoi thil so ho zo si hin pathian thu kisei ma sa ata ina hung gui thung mong e ti hi an phot chen ding a hin history to akitu lo wa Bible chu kin chat the lo a hi ti na hi ding a he ti chun anung teng la khal chu hung so da in tin chang som ni lia kon chu simple lew han leng som khat nunga hi leng chum khat ma hung do ki hi cheleng pa hin leng thuma zo asu tha ding a hi atikitan a he apul hai ti chu leng thum asu tha ding a hi ti na a hi a hin ti ta na he chu e ho Bible hil chi jo chu a he sahem li na chun ipi represent avat Rome lengam li na chu avat sa Babylon Persia Greek Rome lengam li a chu ali na pa chu Rome a he pa chun ki som ane ti chu lengam som ane ding a hi ti na he chua ko na chu lengam neu chakhat hung ping do ding a hi chi lengam neu cha chu lengam thum ta chu asu mang ding a hi ti na he vejing utive tan hi cha hin amit mi him mit da bang mei aw min kam jong ane in thil na sata ta sein ole thu pon chu ane ve kit o hitive pakai yesu se john thu se jong yesu a ko na chuin ke man thui khang le na ko na sahem khara hung ki pat do kamoi ama chu ki so ma hi na lu se gi a ki ho chun la la hu som o me alu ho chun pathin tai tom na min ho o me heche sahem ka mu chu lu no to pi kyang to abangin chule akam chu ke pi kam to abangin ke man ka mu hi chi alu ho la khat chu thi la ki sa the a hi ati na hi johon hin sa khat a chu Danielin amu ho sa li ho chu a hin mu kim selin a hi Daniel chun ipisa sa hama mu chu sake ba kai savam tabong lut nu ta ki chat ta ti chat ta amu na he johon chun sa khada chu he chi sa zat chom che li chu amu kop jeng a hi aye chu Daniel mu pha lai chu BC a hin aphara ke ka chu sau ta chi a hi chun thil tampi ki khela hi ta ji chun sa li ga mu ngai chi talovin sa khada chu sahim li chu sa ti na a hi ta na he asam mu hi johonin sake ba kai tabong lut nu tabong ki som nei ati chat in a he awum dan chu a ke bangkit na lai jana he
ole lu khat chu thihela ki sa the the ahin thihela ki sa na chu ki le do hi tai chule vanoi pupin kidang ina movin anunga zui ta ve ati na chu ngai to ven sahem thihela ki sa hung dam ki thi le se da mi zo se pathian mi te ti lo se chun ti na hi pathian mel chi na chang lo ho chun he chi sahem chu pathian chi bai bo ta bong bonga abo so ke di ke pa ta a sahem nung chu azui som na thum chang som na sigi som le ge da chula chu chi sahem mel chi na min chu hi lo la min mahol nei lo chu cho thei ta lo zo thei ta lo hi cha in he na chi na kilange lungchim the man hi chi sahem mo chu simhan a ye chu hi chi mi hem number hi chula hi chi number chu zagup le som gup le gup a he ti he a he pakaya suniti na sei ki da mana vekit uti ve Matthew bung som ni le li chang som la nga a chotia hi je chun mi sumang thet ta thil thu dol Daniel thiam gau mi sumang thet tin ana sei na he thiam gau Daniel sei cho mun thianga adin na mu tengu le asim zo sin hechi han Daniel in kineu cha mu chu chung nung pen pa do na a thu sei pathian mi theng te dal jam pa pakai yesun mi sumang thet ta tin anamin von a he ama chu pathian howina pathin banga hung to wa hung ke pathin si ana sei na he Paul thu sei to kibang ding ham ana vejing utve sol cha te bung som ni chang som ni le ko ka che nung le ngei gilo na la wa lu da a hon hi a hoi lo ding ka he chule na ho la a ko na zong abang bang po do ama ho nung chu azui na dinga a loi lu na ding wa thu a ka le a hila hungom ding a hi chi jong hi ka he chi ai mer chi ding u chu ka chi nung teng le ati hi sol cha pole ka chi nung teng le ati na hi ka chi nung teng le ngei gilo ho hung po do ding a hi ati na hi ngei gilo to ate ka than a hi akale le athu se na ahin pu lu ding a he nang ho la a ko na he ho bung sung nge ya he ke hil na di lo hin pulut ding a he tia ana hil masat a he Thessalonica thonni na bunia iti na hil ki dem koi machan hep tha sa hi on aje chu tha mang no hung thung masading chule dan su si a chon se pa mang tha cha pa chung ki phong do ding a hi ama chun do wa pa ding pathian min pu jo se le ho yo se chung ama ki choi sanga pathian ho wi sana hung to wa hung ki pathian sa ding a hi na lai ji cha hin dan su si mang tha cha pa tia amin hi a hin min vokit a hi ta cho jo se hi thu ki bang so ke a hi ve ama dan thu su si pa cha hung ting ta le pathian a ki min vo ho zo se le sa khu ho zo se chunga chu hung ki choi sanga pathian ho in ki sana hung to wa hung ki pathian sa ding a hi na lai ye ati a hi he chi mel chi u bina poi mo ta a hi pathian ho wina to wa pathian tapanga ki ta lang ding sahem ding dan a hin sei a hi John lekha that bung ni chang som lege da isim ting le naute ho ninunung penta cha hi ta na hi Krista do pa chu hung ding he ti na het ma bang ven tua jong hi Krista mitam ta ahung po do ta na hi chu ye chun tu hi ninunung pen cha hi tai ti he ta na hi Krista do pa antichrist ti hi por ho agua anato ahitan da su se na thu chun tu jeng jong atong tai ati ama wang cha hung kila do ding dan chu ka thinu kilang John dam laya chu tham chakhat chu hung kilang pan pan tina ahitan he Paul phat lai chun agu thimin atong jingen
Chang sagi na aje chu dan su se na thugu chun tua jong hi na ato jing sa a hi la manga om ka sia hi atu ta nga khat oma a hi bo ve chule hi chiteng chule dan su sia chu hung ki phung do ding a hi la pa ka yesu na kam huwa ama chu atha a chule ama hung ki la a chu asu mang ding a hi mi theng la to i se janu chun mi kon khat chun sahem dan su se pa hung ki phun do masang Pathian ho bung mi thing te chu wana ichi ma sat ding wa hi e hoding in sahem hi ki chat om poi tin ane ki helu bin a hi he ji chu kil hep na gim nei ta hi ti in jil ta bin a hi Bible chun mi thing te ado ding le azo ding hi phal sa hi ati na hi sahem chun pathian mi thing te chu ado ding zong teng ta la patip phal hi ji chu patip na chu i zo wa ngai jin galzo na la isa thena di wa chu Ijo diwa sahim mel palgal kai yong hi aman e phal pi wa hi mi thing te chu wana lom so ke taw han lang hele sahim hung do chun koi chu do ding hi tai mo pathian thu chi dan mong chu hilo be a hi da na hi ahung kon do na chu ka sei chu ne he jing deu ka ta sani jo chu vel sei man ki ta po de ben agui thun na hi chi thu sei ma so zo se agui thun na chu tua agui thun di na ana ve khom ki ru ti le agui thun kim se la hi lo wa pom the hi chi hil chit na hi ama wang chu history to ki thu a proof I bol the wa agui thun na I mu kim the wa hi le pathian thuta thudi ka hi ti chu heu ti ven pom lo chu thi na hin tin pom na chu hin na amen Ki som ki ti chu hi chi gam soma ko na hung pot do ding hi ti chu he ta ven rom gam chu gam som me na ke khane ti chu adi dan chu I proof ta ven chule anung teng ta le leng khat hung pot do in tin leng thum chu zo ding asu mang de he ki ti lai ta chu I vet ding chu he ta na he rom europe ki khan thanga ko na gam neu cha thil bol thei ma je chung nung pen pathian do na thu sei pa pathian mi thieng te jong dal jam pa chu kum jong dan thu jong khel nom ding a hi ati pa hi koi mong hi a hi ram ti hi I khol do di o hi he chi chu Hitler a hi po in Churchill a jong a hi pon Europe gama leng chom ho chu hin te I ti ji bin ngo ding om po na hi ama wang chu Europe gam som ki khan thang la akuna lengam neu chakhat mel ni sung te chakhana leng chang vanoin az Vatican amen Vatican a hi zem kho je nga ka sei de hi ka he thiem poi ti hi khat chabe ona om ding a hi poi chutia chu Vatican lengama chu koi ham leng pin pa chu hechi Vatican lengam hechia Vatican op khum koi madang cha hilovin pop hi lal pen a hi ahung pod do dan history hi seiding tam ta uma hi a hin la pung khat ka sunga ka thu seiding ka gor hi je in adang ka se man lo de hi hiya chu ka sei tam zo lo de hin Pentecost ni a thagau thieng ahung thun chun ki pana thu pha chu agang ma jengen Rom khopi ayong chu Christian hoang chu hungum do ta bna hi chulaya Rom khopi ayong chu bishop hungum do the hi ta na hi hin la Rom mi te chu se ma bangu ven ipimi te hi nisa asi le tha homi a hi bin he te chun phat ahung chal jingen Roma bishop chu ahung len che jeng tan achom lamen sot bishop ho zo se pa ti in pop ahin min vo ta ban he pop kiti chu pa ti na a he he chu Christian chu chilaya lam kai bul pi pen a hi in I ha thiam the na di win Mizoram hi Christian hobung Paul khat bo hi ta han lang Presbyterian bo hi han lang gampum pi hi
Aizola pastor khat omen longtlaya saiha champhaya lungleya kolasiba hinla aizola umpa pastor pachu pastor dang hozo se sanga chungnung di sat ahi ti tabong ahi tai hichilai chun Christian hobung chu khatbo se ahi in pathian chol nga ni di nit sabat nit jeng se ahi win chua chun bishop chom amu win bishop izat hom khat chu hichi bishop rom khopia rom mi bishop pa chu ahung kisulen dewin achai na in pop ahin min vota win a he hichita Vatican khopi hi aphut ta na he Vatican a hi state pompia len pin pa a hi in government ho zo si a jong hi vanoi Christian zo se chu akai hoizin alupen pa yong a hi kid na he lengza chom be lengam neu cha mel ni squel bo hinalai gam chu op ta na he hezi chon Christian hi na chu ahin su sitan a he alupen Jesu Christa tha khela ki koi pa chun satan man cha in a hung pang ta na ki helna di lo kidang ta hin pulutan baptisma khelin milima ho pat nisapathin a ho layo holy water sprinkle akithe khum tho ho chu hobunga manding he ti hi ahin hilta na he now sent to theikhum ho ahin hil pantan hetia hi holy water akithe khum hoi ahil chule Jesu Christa thi santa sanawanga lungset mana hu hingayum now apom tapon indulgence ativin chonsit ngai damna lekhaneu cha semin min sign a bolin ticket a semu bin he hechi indulgence chu thempu tet jarkitipan German gama Europe gam muntina Samson hoto azota win he che chonsit ngai damna ticket ana cha ho zo se chu a chonsit ule ahung chonsit kiding ule chonsit ho zo se chu ngai dam hiding a hi atiu a hi ji chun akicho za jeng win ain sumi ta san lo ane thisa hoding in jong le noi langa hun mi thi kho purgatory omen chia chu me ya ko aka jeng he tin a hilin hichi me ko chi hu hing changlo ding ho chu me na ka jingen ama wang chu hichi chonsit ngai dam na indulgence ki ti hi a chopi uben chu mi thi kho purgatory a ain sumi te lhagau kung jingjeng chu popina ngai dam jin a he paradise a athot to jingjeng de hi wana ati wa he chuji a chu ane zo sewa zo wa indulgence ki ti hi a cho ji wa he chule pop leu som phat lai jong chun Saint Peter Basilica itiu khu sa ding ade je ubin nasata in chonsit ngai dam na ticket chu azu ta win a he kihil na kidang ta ahin bol do tawin mithing ho ke ho pi ding a hi ti ho mithing ho gule chang ho phatia koi ding ti ho Mary chi bai bo ding ti ho thilja chom le rosary hi ga su long a mithing khat hi do na ding kihil na ho hitabang ho chu ahin bol do tam the ta na he hi chu hichi leng thum ho heroli wonders Ostrogod leng thum ho chun agel thei povin apom thei povin hi aki hil naw chu hichi pop alopi waljeng ta in Europe gama leng hon jong popin lallu khu a khu pi masang lalto na chu alo thelu chu ahu aji chu pathian tabong chada Christa tha khela age chuya chu hi leng thum ho hi hi akum ka hin ta langa hi akum dung zu ya hi pop thopia se pe ho hat na mang cha so chimit a hi so kai ta bin he aleng te ho bo tha hi pon aleng ga mu chu a phet ha so kai win tu ni wanui le si a hin heroli wonder Ostrogod ki ti ho hi lengam dang nei in aum ta pu win a he chuji a chu tu a hi extinct talo mang thata tin history a chun kitchen ta in imu ahung di kita na he lengam soma ko na lengkhar hung pot do
leng thuma hin sul ha ding ati cha hi ta na hi adang adi lo hi a hi le ta hem hi the nai lo ding a hin lai je chung nong pen pathen do na thu se ding he ti di le di lo veki ru ti ve vanoi le se chunga koi ma pa sa hi uni jin mi te le wana na pau khat au me atin ama wang chu hi chi pop jun thu ki don but le khabu semen chilai chun bible a hal havin se ding tam pio me Mary Jones Bible Society humpo do dan hoyong se di hilai han jan khuwa a se ngai ding a hin ole thu ki don but a chun hobung hin le se chunga alu pen a nei lo ham tin ado sa in adon but na chun hobung le se chunga hin lam kai lu pen a nei ye hi chu Rome Bishop Krista thakhel pa chu ati win a he Rome Bishop chu itemin vowam atikit in adon but na chun Rome Bishop chu Pope amin vove hi chu ipise na ham hi chu pa ti na a he pakaya sun ho thua lesit chunga hin koi macha pa ti anamin vo mong mong hi we pa khat sen nei we hoya he ti am wana ati na he chu ta chung nung pen pa dawin pa ti in ho thila chun ahung ki ngai tu ta na he he chi hi gel nep ding a he po na he pathian hot lam ta khat thinga a hi pathian tha khela ki ngai tu na chu chung nung pen pa do na a ding a hi ti chu le pathian mi theng te adal zam ding a hi ti hi gui hlung ki dam veki ru ti ve tam ta sei ding ding a hin hi jong le chi jing jeng di o hi Roman Catholic lam kai Thomas Aquina nungzu ya pang mi min thang ta pa pop thu se ngai lo chu heretics mi chon se a hi ati tasana chi di lo ho chu dan puwa koi se se hingpon tha te te di he ti na phong doi da he pop nungzui pa ama veng pa mi lo pi ta khat a he heti chon edi zanga som thum legit a konin athunei na mi tha the na ta thunei na chu a hin exercise pantan Bible in nisagini niding atin henla Krista thakhela pang pa pop kahi namang chan hapta khana ni ma sapen ni tu ma sanga ina nit jingu Sunday ni chu niding in thu ka pe e Jesu thokit ni chu ini zo ding o hitai anit nom lo zo se tha ding a hi a hin ti ta na hi baptisma yang tu ya ki phum ding hitalovin tuya cheding a hitai iti di wahi chonsin ngai dam na ticket chonom lo hoyong god na ki pejing de hi atin order chu a khoma ma ta na hi henla pachena dinga ta san mi aumen pachen dan le athupi hi mihem ten khel the a hi poi chu chi hi je chun ki hawang bible dung ju ya ka chi jing ding jeng jengin hi chi ho chu ain that za jeng taw na he he chi chu edi zanga som thum le gate le sang kha ja sagi le som ko le gate ki ka jeng si ayong chu Christian set na bol lo ho chu pop thu anit lo ji o chun krol nga zen atha taw na he tu ma sanga chu Christian law government Rome government chun Christian te chu asugan theuven tu wang hin Christian khat hi a alam kai lupen pa pop thupi a Christian chan khompi ho krol nga athau a hita na he hita bang history ho hi phun do lo wa mei mei ding a hi poin sei phung jinga khang tha ki ding ho dinga jinga jong hi Krista le Satan ki do na lama hi koilang zo a hi tui dinga lom ham pathen chu koi thu zo hi inun zo ding ham pathen thu i zui ding ham mi hem thu i zui ding ham ti hi I phun do jingu nga ya a hi amen chuti chu hi lo wai le thep tha ayum dingu thil chi sa lui ma sango wa thil ki chat hung hlung din dan jong I het lo dingu a hi history hin ma khoding a hin wa sa in chu je a chu Hichilai Christian abolgin thema ma jengubin HG Guinness the approaching end of the age space somnilania kichen ta na ki muthei na he Techon William E.H. Lucky Vanoya historian min thang
Bible zil ho chun het so ke diu hin hobung thu sim zil ho chun kamit kana he ti khoma na he ru chu hin mihem Paul hung ki phut do ho zo si Roman Catholic Pope lam kai na hobung he chi Roman Catholic bonga thisan su na sa ki vai hom na dang aum pu na hi anati na hi edi sang kha janga somgit sungin warden says holy arbisen si ho chu lakhat athat manubin a he ahing changin meya ahalovin sakai ba kai ho pe sawin abol gan the dan danu chu asu gan the naw man cha hoyong ka mu sa ngam po chu chilaya Christian abol gan the danu chu Christian agim nei the jeng na he hobung thu sim reverend sai ai thanga in Presbyterian hobunga isun pin pa ama ji le khabua chun phengmai ja som ni la khana chu ite ni ki sudam masang lai Christian te sangin atho na sawi ati na he masang lai Christian ho ta san lo hon asu gan the sangu chun Christian hobung khat bo se hungum do lam kai athune na amandi lo wa athu ngai lo ho atha ho chu anasazoi ati he ehe them nau chuna Roma pop ho hi han le midang manga abolo hi jong Roman milim anga ka kun lo ding a hi ti a kun nom lo Bible hi pathin thu a hi e ti a tu dat cha nu mai le pasal lak som nga wal zat hi ata san nau ji in athat ovin maltar achan sawi historian min thang ta heisi gaines chun approaching end of the age ti phengmai jani le somlani a hin an sei na he chuti cho hi ta je chun kum sang khat Pope John Paul phat hi hung ta win Europe gam a hin vil chun Christian te ho zo se le Protestant ho zo si koma ngai dam athum ai ta na he het he motive masang lai thil so ho chu hai mel tau ti ve tu masanga tam ta kana tha ho chu nei het pi jing ta hi win lung set ta in tu ni nu nga hin ki cham tau te ti le pop chun ngai dam athum ta na he thu so bua Mizoram thu so bua jang a hin so da he a hi le kum jong dan thu jang a hin khel nom ding a he ti hi di am veu te Genesis a chun nilhuma ko na jing nilhum chan ge Bible ni khu asim dan Leviticus a jang a hin Pop wang chun jan khang ki ma ko na jan khang ki mi na khelin ajo tin ta yong le kum tha le kum lui hung thung ki taw ti bin jan pung som la ni le hal po chu hal ging ki de ne te mi pha chun Bible la hi ni khu a ki khan na chu sunset to sunset ni a lhum le ni khu ki chai a hi ni khu tha hung ki pa jing ni khu le ni lhum ki a hi chule dan a khel nom di ho chu pi ham Roman Catholic thu ki dong buni na e ho pau ki chon lang veven hiti hina ne ki ji na he pathian dan milima nga kun hi ti chu apai ot cha hin ti chu munia aki khanon sau na he chol nga ni nidin ti chu pathian ni nidin tin ane ki ji he chi chu na modiu a he azo teng lai sim ding wa he Catholic Universe Bulletin som la li sangkha zakko som li le ni a hung hobung phut do Jesu Christa chun Pop ko ma thu nei na anapi to sabat nit na chu Sunday ni a hobung chun ka chon ta ve ati bina he kilet sa ta hin phong do ta bina he ham hoi thona kam ape ve ti in thu phun bun som na thum chang nga imu bina he Catholic Universe Bulletin na chun Bible hi ta san na ki kai hoina adinga he tia pom ka hi tia Protestant hobung ho hin Sunday nit na ding thupi anei pu bin he chi thu a hin 7-day Adventist ho hi Protestant di sun cho hi Roman Catholic hin thu a hin phon da o he Protestant iti ho zo siu hin an protest tapovin tu hin azop so ke kitavin chi chu i se jing deu a hin te chun Roman Pontiff Pope aban bana hung ki tha dan ji na bu a chun hi ti hin an hung ki ji na he Pope edi zathum som la li le edi zathum som thum la nga hi ama hi Sunday hi
Yesu Christa thod on ya manding he ti a hin se pakai ni khu ti a hin khel pa yong chu a hi kid na he rom khopia peng a hin January som thum la khat a bishop dingin a heng da un ti chun edi zathum som la li ama hi pop la lu khu song thumi tiu tera kiti lu khu khu masa pin pa chu a hi kid na he Hitia chu Sunday Jesu thokit ni he jing na dinga in ding o he tia sei ma sapin pa a he chula thi lu khu sim do pa ti yong chu hi kit na he ti chun Catholic Universe Bulletin somdali sang khajaku somdi le nia Jesu Christa hobung phut do pa chun pop ko ma thune na anapi ta ji chun sabat ni yong chu Sunday ni a ana chon ta a he ti in thu le khabua chun a hin phong do ta bane he the convert catechism Catholic doctrine pheng mai som nga ipia sabat khela Sunday hi init hom ti thu do na semen adon but na chun hobung in Laudike council nga na a chu sabat thien na chu Sunday ya a khel ta ji a hi e ya a hin don but sa o he chule le khabu khat na a chun pheng mai somli le gu ba chun Mizoram adinga pastor ison pen hola a hi ti le han ise hilo Reverend Zairema e ki chol san tawin I rom the e hiti hin anaji doi na hi pheng mai somli le gu ba chun edi zathum le som gu le li a chun Laudike council ane yovin Christian ho zo se chun pathen ni Sunday ni hi ne dinga hi tai ti akithul hu we ati ne he Sunday ni nakiti mong hi a hi e ti khat cha yong om khapun Barnabas le khabua Tertullian le khabua Justina Martin Seidan ti a hi so ke na hi ho bung khompi in pop lam kai na a hin bol thu a hi in Jesus satana hot pen chu Jesu Christa chibai bo chu a hin sempa pathen chibai bo chu a hin hichi sempa pathen chibai bo na chu nisagi ni a ema na to na zo se la khut na to ho zo se chu da tha a pathen wa choi le choi a ding chu a hin hichi ta chu satan in a hot pe na hi je chun chu chi sempa chibai bo na ni kho chu a chot pha in wanoi mi hem hi sempa pathen chibai bo na ni kho chu a chot Till same sun god they shalis ati bai bo na achu apui koi so ke ya hima ma pathin chi hima lam sa ding chu agot chu ahita ne he hichita chu khep na thugu ahi in min tui hul lo hela ka hilo na hitawe ka thinu ke lo hu so do ding Hichi hobung ta jiang a jong hi ki hil na ki dang ta hin pulut hum na lai ding a hi hichi ho chu anangai hi win ti in pathen hobung ho Christa tisana ki chodo ho til kho ding in nong ho le na lam kai ho la chun ching the yo win ati in kum thum mil hi long pumin ana hil dem in a hi hilma jong le tu lai Christian ho chun Bible in PSA ham gau thun PA hilu ham ti hi ingai to ta povin khonga gena music agin po le mo lung lai jeng dan hin ikilam chu ka se se dei poi Christa ngai lu na zia chu ilam ding u ilim ding o hi hinama jong le leng sol jong chu Philistine mi te akona hu hinga hi pawal chu ki chomin pathen thu suke a ke chop je chun pakayin adal ha hita ne ikipa ji ule ilhim ji uwahi pathen thu pe nit lo hel hela thu pe pela ilhim wa ki pa di angai po ne hi pakayin pi ase ham ti izil jingu angai te chon hit ti tabong hin thu hin phong do tawin the pope has power to change times to abrogate law and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Ainti do chat tawin a he. Ipi say na ham me ho power chu itile.
กุมเลพาเลดานหอเฮลเทนะ power ทุนนะอันนี้จินเยซูคริสต์ทุบปีจงอเดย์เลอเฮลเทฮีตีน่าเฮฮิจิจุนับปมเวมจุจิขังลายาโฮบุงจุนฮิจิจุอัปมดานุจุเฮจุยาจุปอบทุเสงไงโลหอจูเสจูเยซูทุงไงโลอฮีตีอาเกลจีดีเฮเรติกส์อฮีเจอุจุนไลน์นั้นเบเฮลาอัฐาจิวเฮอัฐาจิวเฮสุดท้ายที่ปัจจัยดันทุบฮีเวเวลังอีพีอักเขลวันเวลหิเตทุบนี้นะฮีพีฮัมนาเมลชิอุเบนอันนี้นะจูอีพีฮัมมิเลมังอากุนโลดิ้งตีเฮอามาวังป๊อบดันเสียมฮีหินเวเวลังอันนี้นะคุยปีตามมิเลมังอากุนหินตีฮีตะปนเฮโรมันแคทอลิกทุกิดอนบุตรนั่นแหละขับบุฮิโชวินลังอะดอกทรินบูแคทิคิซึมบูหอฮิโชวินลังทุสอมเปอจีดอหอฮิมิลิมังอากุนหินตีหินมูตะโลดิวเฮอิปิเจฮามิติวเลรอมีเตจูเปกานิซึมกิฮิลนาเปกันอิติจูตาสันโลมิอิติวนิสปะเทียนโฮมิลิมโฮอฮิเจอุจุนคริสเตียนาฮุลูดุจงจุนมิลิมจาวโลวะกิขบเทียมโลวะฮิเวมิลิมจาวโลวะกิขบจูฮิเทโลวะฮิเวจูเยจุนโฮเวนามิลิมลาลุดอเดตาวินคริสเตียนดีตาหอตอกิเนลตาวินฮิสตรีอาจุนไอคอนคอนโทรเวอร์ซีอากิตินะเฮมิลิมจีอากิเนลนะตีนะอะเฮป๊อบเลอนุงจุยฮอโซเสียจุนฮวินามิลิมลาลุดิ้งจูอเดตาวินเฮรอมีเตจุนจลายจูฮบุงอิจัดเฮอิติวฮิตามขัดบูเสฮิจิงนลายเฮคริสเตียนฮบุงจูป๊อปินะลำไกบูอฮิบเวชุดยาฮวินามิลิมลาลุดิ้งอเดตาจิอุจุนทุสอมปีอามิลิมังกุนฮิอินติป๊อบจุนอเกลเทตาปูอินอาลามังอหิตานะเฮจุเลอัทุเปลีจงานินิดินนิสกินิทุมนาอาตอลตูอหงายตานะเฮทุเปทุมนาจุเซยินตีนะทุดอดอนบุนเลขบัวจุนทุเปทุมนาจูปะไกปะเทนจอลนี่นิดิงหิตีดันทาจุนปะเทนนี่สันเดนิโซอหิตาอิตินอจีดอยนะเฮดันทาจูปะเทนนี่อติวินตัวยังฮีไบเบิลเลท่าโฮเห็นปัจเจนี้อหินติวเหตานะเฮไบเบิลเห็นกรีกไบเบิลจงกเวนซาเปาไบเบิลจงกเวนกัดชิมดันดานินเปาบุลกจิลินปัจเจนี้ที่ไบเบิลเห็นอุ้มปูนะเฮ the first day of the week ที่อินซาเปาวินอุ้มเองจุยาจุปัจเจนี้กิติฮีรอมเตปัจเจโอนันนี่กิเซนะจ๊อเฮจุดท้ายเลยอดใจหินที่เววินอาใจนับเป็นเฮนี่อินอหอมขันินนับบอลกูน่าจุนเวงเตจีอดใจหินที่เห็นอาใจน่าจุนเวงเตซุมอดใจหินที่อากอยคิดอีพีจีนัมมิลิมังอากูโลดิที่อาไปทุสอมเปียจุโกทุปีสอมอาทินสากุจีจงจุนอดใจหินที่เฮนี่อาหอบอหิบวินเฮอดจะเห็นที่อีขันดิวนาเวงเตทีวีอดนาเวงเตเซลโฟนอดจะเห็นนาเวงเตมารุติคาลอดจะเห็นโบเลโรอดจะเห็นทุสอมเปียขัดบูเสจงหิทุสขันอายงซิมดอทเฮติตังอุนาคุมจงดันทุจงไอ้นี่เขลลมดิ่งเฮดานิเอลทุเสจงหุนดีจัดตันเฮเห็นแล้วอาดังหัวตัวสุนัขตัวคิดเลยว่าละเสียมาเฮอิติเทคิดเลยดีว่าเฮอิติเสียมจอห์นเอกทุสุโรมันแคทอลิกเทมปุมินทังใต้ทุสุอสิมไบเบิลจุนสบัดนี้เทียงตานี่ดิ่งเงินเกลนิสกินี่จุปกายนับประเทศดิ่งอาจงงานี่เห็นละโรมันแคทอลิกหบุงจุนอัทุนในอินสบัดนี้อากูนินซันเดย์นี่ไอ้เขลดอตานเฮสันเดย์นิดจุงจางเห็นไบเบิลกิฮิลนะทูขัดใจยอง
namulo ding a hi ti in anoya hi challenge abola a hinji do a hi dan he che Catholic thu su a hi the Convert Catechism of Catholic Doctrine songala segi edition ipini hi sabat ni ham ti in thu do anei saubin akhang dong ho le member ho abai hat saubin adon but na chun Saturday kigini itiu hi sabat ni chu a hi tin don but saubin a hi thu do na wa chun ia ti le sabat khela Sunday ni hi ini zo ham ati saubin a hi adon but na chun sabat khela Sunday init na ji u chu Catholic hobung in lau khompi edi zathum la som pakai Yesu thoki ni heding sabat chena chu Sunday ana khel ta ji uwa init hi kichiam Sunday hi ipia Christian a hunglut ham ti seiding atam ma jeng ne he achom the pe na ka kat a hi tai he chi athu ji naw le khabu hi chule pop chun Protestant ho chi tin a hin chou ta na he Genesis a ko na thu phun chan hi shim da un lang Bible a ko na Sunday ni hi sabat khela ni ding a hi ti ki ji na e hil thei ho zo si dolal sang khat ka pe jing diu na hi ti a hi ta na he tu ni chan ge hi chi ki pa man hi chang thei om nai pu na he chule ama chu chon sit ngai dam thei na hung ki shaitan chung nung pen pa ta bang pathin banga hung ki choi sang ding ati chu chon sit ngai dam thea ki gel na hi a hi Bible chun pathin bo se lo chun koi ham chon sit ngai dam thei ti a hi in pakai Yesu chu pathin hi ti hello ho chun chon sit aga ngai dam se ti in Yesu chu voli ding no ma hi na hi pathin banga hung ki pathin sa pathin hoin sana hung ki choi sang gui lung hi tam ti le gui lung na ma jing ne hi edi janga le khat kum chun Rome Bishop Simas Kasu Jesu tha khel pa Vehicle of Christ ti a phun do hin edi janga le thuma chun Roman Catholic thu nei na sang pen chun Rome Bishop chu pathin tha khel pa thutan anam edi janga le gate kum chun France lengpa Clovis chun chuchi Roman Catholic in pop thunei na api uchu apom pi zeng tan a he chua kon chun bishop Rome Bishop chu pop Krista thakhel pa ti ahung hi pe tan a he tu chan ge hin Francis jong hin Krista thakhela ki gel tho a hin lai jin a he hichi hi ama ho iga sei se do hi pon a ho bungu iga sei se do hi pon khil lung ho iseyo a hi bo na he history in proof abol ho thil gui lung ho isei do a hi jeng na he ama wang chi chi Roman Catholic ho bung sunga hi pathian mi ta san ta hita bong hi hai mo I ho bungu hi ilam kai ho hin lam kai len ho hin ei pui khi mong lo pathian ngai lu ma jeng wa amudung zui wa pathian nung zui nom hoyong he umma hi ben he ti chun edi janga som thum la lia chun Rome Bishop chu vanoya Bishop ho zo si pa pop anatiu chu namdat a hitan pop hin na sata le chung nung a hi in mi hembo se jong a hi po in pathian tabang pathian thakhel a hi e atiu a hi dan he hiti a chu chon sit ngai dam na ticket azu na manu paisa hung lut tam ta chun Vatican din ta na he Saint Catherine sa do a hi tan alopi ma jengin ale dan chu tu ma sang chun yet ativin square yard ativin sang som la sang gate le zakhat le som ma len a hi wanapa hol hi yat kiti sang som a thingdem thinglo hel di he na ti wam yet kiti sang som la sang gate za le som la gate da len ta hi chu the Holy See ativin pop lalto na thunei na atiwa chu hechi a platform sung lim a hi in pon san dup le pon san thip sila ko changa ki jema
Krista thakhel ka hi ti a zenga hi in pathian thakhela chua chu choi at na la ahin sauwa o rom kel ngoi pu nalal to mi hem te lungthim nalal hi phan lang van hoin jang chileya kel ngoi pu na hi in hon veng tu ma pang na hin sudam pa pathian na hi e ahin ti ta ule ti tabang lom lom chu ka hi poi jong atinom pon amen amen anati ji na hi akut phang chu hiti a hi ana sanji a hi pathian howena pathian banga hung ki choi sang ki ti hi wanoi mi he ma dinga mi na mu kha u hitam Christian te howena pathian tabanga ki choi mi hem na mu kha u hitam pop ti lo chu wanoi history a hi moding lo lai a hi Newsweek magazine wanoya thu so min thang ta November ni soma chun pop in teria kiti lalukhu song thum akhu chung chang thu hi ain so da in Saint Peter Basilica Monday ni chun Supreme Pontiff of Roman Catholic Church Pope John som ni la thum na Peter lalukhu song thum chu aki hu e ati na he pop ma sapin chu Peter chu hin pakai yasun wangam chabi apin God mun chabi jong api hi pop ho jong hi wangam chabi le God mun chabi ki gel pop thungai lo chu God muna pai the thungai ho chu wangam a koi the hi ta bong lom loma pathin banga ki ngai to na dang om chom pho na hi Lutheran Council we sang khat janga somlania chun pop hi leisit chunga pathin dang khat cha hi e ati wa hi pop hi alo pi bes en mihim jeng se hi pon pathian tha khel pa pathian hi na jong nei leng te leng king a hi ahin ti jeng o hi ta na he gum the jeng na he ka hi poi jong ati pon na he John se thelo infallible title jong api bi na he pop chu di da thelo thu thelo a hi thudo na shi mo bi question le answer thu kidon but na chun adon bul sa na wa chun khovel ko ran zirtir tu anga rin na le nundan thalama zirti na ti diklo thailo infallible ti cho se wa hi le se na mi him hung piang do zo se hi John se lo khat za pop wang chu John se thailo ati wa hi hin la pop thu su simo ama ho aji naw bu akinel na thu ho isima hi le zol gaina na satta na ne yuvin hule jon than hoina na satta ina na ke mangcha gu thima ji yong ana ne yubin a he thil na satta ina na bor khil na sabin a he chuyeng se jong hilovin wan til ho jeng san chun bor khil ane khaw wa hi le pop do zonga thu se wa hi le wan til ho yong chu ano do the hi pop hin ati wa hi excommunicate atiu chu no do tina hiding a he he chu pop thune na pop lo pi dan a sei nau chu he di da thei lo hinama jong le hiti chun ki sei jong le milim chi bai bo ding a di lo jeng na he Mary chi bai bo ding a hil ho hi Bible to ki kal a he ke ma lo chu koi ma pathin dang na ho di wa hi poi ati na he pathin worship bol na banwa Paul lim ho Mary lim bai John hu khela pathian se se na dang mong mong om puin chuya chu yi chi ho thep na la aku khang thao aki ven bit na diwa phat chi sa hang san ta ai phun do wa ngai jin a hi amen he chi hi ngai lut na a hi pathian ngai lut na hi tu chan hin van Mary lim atung chal chuluwin Mary lim he ti chatinawin a hi na Babylon pathian nu Shimir Ramis pathin nu now ala son zo chu a hi zon a hi chule pop chun tu a hi evolution a hin hilkitan mihem te hi zong chi tha hi ve pathin amali min nigup sungin mihem a semeti chu pom talovin Big Bang theory tiu chu ata sanen hitabang lama chu Christian te hi puya tempa pathin ni sagi ni a chi bai boarding chu Genesis a creation itiu thilsem chung chang pa hi chot pha a thilsem ho chi bai bo satan tup chu a hi cho chu mi lo pi ta ta la thil bol the tang cha chu a hin tong ta in
ช่วยจุนฮิตีเห็นหง